Luki bantay digiti Biblia tayo kakabsat. Read with me Philippians chapter 3, verses number 12 to 14. The title of the message I am going to share with you this morning is Press On. Amen. Press on. Looking back. Oh, grabe. Ureg malmalam tayong agreements ti adu nga kinaimbag ti Apo kakabsat. Kumbaga kat ma-appreciate mo iti Apo. You know? But we need to press forward. Philippians chapter 3, 13 to 15, page 1324 in your Bible. Agigidan tayo nga mangbasa kakabsat. 13 to 15 is starting in English, begin. Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before. I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Let us therefore, as many as be perfect, be thus minded, and if in anything ye be otherwise minded, God shall reveal. Ilocano, basaan tayo kabsat, Ilocano. Ready, go. Kakabsat, jak ibilang tibagik anagunudakon. Ngem daytoy maysa iti aramidek, idinto alipatak dagiti malikudan, kamakamek dagiti banbanag amasangwanan. Agtarayak asipipinget ngagturong ti pagpatinggaan, maipuon ti gungguna, tinatanok a panangawis ti Dios gapu ken Kristo Jesus. Datayo nga rod amin an natainganen, addan tayo kuma iti kastoy a panunot. Ket no mapanunot yu ti maisupadi daytoy, ti Diyos lawagan nanto kada kayo. Kararag tayo basit. Apo Diyos, ikanak ti aterans. Apo, tulungan nak nga mangilawlawag. Dahil ti mensahe nga kayat mo, Apo, nga i-challenge kada kami to press on. Ti panagserbimikin ka, ti panag-grow mi iti na espirituan, ti panangaramid mi, iti nangayabam kada kami, Apo Diyos. In Jesus' name, Amen. You may now be seated. Talo nga ba nagtikayat kung iburay kada kayo manipod kada iti nga passage ti scripture? May panggap iti panagpursigi, iti pamati tayo, panagpursigi ti Christian life. DJ testimony nga nangaganyo, kat testimonyo umuna ti amin, ti panagpursigi iti pamati. May kadwa, ti panang bendisyon iti Apo, ti parabor iti Apo. Now, the first that I would like for you to notice in the verse, kat deti ko na ni Apostol Pablo, I count not myself to have apprehended. Ang ko ibilang itibagik nga nakagunudanan, saan nga kasla nagunudakon kunana. Now, what does this tell us? Muna ti aming kakabsat, this tells us that Paul has a goal. He has a goal to reach. Now, sino kada kayo ti ada goal na kakabsat ti panagbiag? Itayag naman ti ima na. No goal ko na tayo ngamin, panggep. Ada amin panggep tayo. Dakay nga naganak, ada panggep tayo kadigiti anak tayo. Iso nga pagadalan tayo, pagbasain, agsakripisyo tayo, aggastos in the name of panggep. Ada goal tayo nga para ti anak tayo. Ngayon, imbitarang kayo kakabsat, kadeti goal nga tuktukoy ni Apostol Pablo, dito nga goal kat saan nga personal, wano ambisyon iti sarili, no di kat ang muna nga ti Apo addaken kuana, ta iso na idi kakabsat kat may isang pariseyo, mangidagdadanes iti church, kalaban ni Apo tay Hesu Kristo, ngem ti may isang agundaway, na-meet na ni Apo Jesus on the road to Damascus, and he got saved, nagkaroon iso na ti relasyon iti Apo, kat na-realize na kakabsat, nga gapo ti Apo ison iti kasla nangi balod keng kuana, apprehend ko na di Bible, kat ti Apo adda plano na iti biyag na. So, during his life, you know, he was a Pharisee, he was a lawyer, a teacher of the law, but idinamamuna ni Apo Jesus, amin digitoy na balbaliwan. Everything has changed. So, tinagbalin nga goal nan iti panagbiag,
ket awan sa bali, no hangan ni Apo tayo ng Yesu Kristo. Kunana, jay testimony na ket, imbilang ko amin, digitoy nga takki kunana. Ano digijay? His position, his wealth, connection, amin kakabsat that he thought was an asset to his life. Meaning, those things will give him benefit, those things will give him gain. Anak ko na, inyakar na from being an asset, in transfer na ida nga liability. Kat imbilang na idan nga nothing as compared to knowing Jesus Christ. Kat kada tayo amin kakabsat, we are here today not simply because napintas ti building tayo, not simply because ada nangawis king ka nga friend mo, uno ka bagyam, and that's why you are here. Those are instrumental, but the very reason that we are here is because of Jesus. Di personal nga relasyon tayo kiniapo tayo nga Yesu Kristo. Kat dayta kakabsat, iti konteksto ti biyag tayo nga Kristiyano, so that all our plans and our ambition and goal in life, personal nga goal, they are nothing compared iti plano ni Apo Diyos iti panagbiag tayo. Aduman dagiti goals yu kakabsat nga nagpipintas ken nagmamayat. But I would like to say, nga no anak na kan iti Apo, tilaengan banag nga ibilang mo ti biag mo, ket saan nga digitoy? No di ket je panang surot mo ti pagayatan ti Apo. That becomes your goal in life. Ulitek man kakabsat, tapno ag-sink in kada kayo. Aduman, dagiti napintas nga panggap tayo ti panagbiag. Kala kumaking ka, agbasa, agredwar, agabroad, agtrabaho, agpabalay, agkaroon ti napintas nga lugan. While there may be nothing wrong in itself, digito'y napintas nga goal ti panagbiag, ngam no Kristiyano kakakabsat, tilaeng talaga nga ibilang mo nga kadaklan nga panggap mo iti dayti nga biag, ket isudjay panangaramid mo ti pagayatan iti Apo. So ni Apostol Pablo, nagbalin nga dayjay langan ti one thing I do kunana. Awan ti sabalin nga nagfokusan na, nagkonsentratan na, kan nangituunan na iti pigsa na kakabsat, nangiinclinean na ti puso na, no DJ panangaramid na iti pagayatan iti Apo. So dijay ti umuna nga dapat nga makita yu ijay. Let your life be in alignment to the will of God for you. So the first question king kay ti dating abigat is, are you doing the will of God in your life? Well, personally, I had my ambitions in life. I wanted to be a lawyer. Noong makitkitak, digite friends ko, digite kakadwak idi ka, anak pangawag mo nawan, contemporaries, digite kakabatch ko, ya. Kat nakat-achieve dan ti secular kakabsat, humanly kaslada pa nagapal jerit na. Kasi, nagbalindan nga engineer, nagbalindan kakabsat nga doctors, daga mo dada nagbaling nga lawyers, sige duma, you know, kat in my heart ko na, kas jayak ko mamit no sinurot ko dayjay. Ngem gaputa, amok nga ti biag ko kukuha ti Apo, ginatang ti Apo, kat di ayat ti Apo kanyak kakabsat, isut nang ted kanyak iti rason nga kayak nga lipatan ti sarili. Nga kayak nga iwalin digiti nga banag kakabsat. The Lord has apprehended me with His love and with His goodness, with His faithfulness. Ti panangisalakan na kanyak, iso nga kanyak kakabsat, awan ti mabalim ko, wano anyaman nga ipasangom, nga goal ti panagbiag nga mangagaw di attention ko because my only goal in life is to follow the will of God. Kat deti position ko ita as a pastor, I may not be a lawyer, I may not be a doctor, an engineer. Apo nagset ko mama nagpaiso na ano, di JT ayan ko, but I may not be on that position, but I'm so glad that I am doing the will of God in my life. And that to me is my goal. And you know, adu ti Kristiyano kakabsat, nga awan goal dati na espirituan. Handa makita dayjay. Iso nga dayjay ko natin nga agkunel-kunel ti Christian life. On and off. At dano kayat na awan no awan. Because awan ti nabatad, ken nalawag ken kuana, ana ti goal ti Apo kanyak.
Ana ti plano ti Apo kanyak. Ana ti pagayatan na. Ana ti kayat na nga pangusaran iti biyag ko. Awan dayjay kakabsat nga panunot. It's not clear to them. Iso nga kunel-kunel, on and off, o may makigimong para saan. You know, first thing that you need to have is, you've got to know the will of God for your life. And what is the will of God? Una, na-save ka. Number two, that you become a member of His church family. And praise God, you're in the right church. So, ingkabil na kay ti Apo iti dating a church, dito'y mat kakabsat, nga agpuligos, dagiti goals mo, planom, kan ito'y mga i-share iti family in our church. Now, next, kuna ni Apostol Pablo, I count not myself to have apprehended. Meaning to say, adun iti naaramidan na. Yeah? Adun tinaka-amplis na kakabsat, ngam ko na, haan ko pa'y nga naragpat. Ti kayat nga sawon ti kakabsat, numaawatan tayo aya, ti punto na is, compare your present condition with God's plan for you. Now, what do I mean by that? For example, deto'y perspective plan ti balay. At the JJ picture, ken floor plan, di ba? Katata, no rinugyam nga pinatakder DJ nga balay, okay? Kitaam DJ accomplishments, kas pagarigan nagpundasyon kan, nagipang kan di poste, na pagbalin mo nga structure, kat damagan daking ka, manumot na gastos mo, agat napamot ta 2 milyonan, napamot ta 3 milyonan, apo dakil gayam na gastos mo na ya, anat isong bat mo, adupay. Kasi if you look at the house, the accomplishment so far, agpaiso nga dakil ang tinagastom, ngam hanga DJ tikit kitam, tay plano. Deto'y iti goal ko. Deto'y iti direction. Deto'y iti talaga nga surutet nga plano. So if I look at the structure, I have already spent 2 million, 3 million, but if I look at the perspective, I might still spend 2 million. So I forget everything and continue. DJ ti ka na sa unjay, I have not yet apprehended. Mabaling ako nam ita, nabayag ako na membro. Adun tinaadal ko, ibagakan ka, hamukit kitan di kabayag mo. Kasi ti ko na ni Apostol Pablo, forgetting those things which are behind. Lipatam day jay. Hamo ko na nga, adut na itulong kun ta church. Hampinalpas ti Apo. Are you with me? Hamo ko na nga, adunti, paspasat kumatan iti HBBC family tayo. Praise the Lord. Kaya't kung nga maamuam, nga kunana ti Biblia, nakalista di langit, kasi kung nati Apo, God is not unrighteous to forget your works and labor of love. Pero kaya't kung nga maamuam, nga, agpaiso nga adunti na aramid mo, nabayag kan dito yung church, adunti na itulong mo, ngam di mo pa'y nalpas. Iba ka man kadeta kaabay mo, aglalo no membro nga nabayag, han pa'y nalpas. And do you now listen to me? No apay nga ado, dagiti membro nga nabayagan, agsadot dan kakabsat, they become complacent, agsulit dan, kasla deti ipasa dan kakabsat ka, dagiti, dakay mo na. Well, there may be some works that really, physically, hantay kayan. Gaputa, the body cannot permit it. Pat tipuntod to'y kakabsat, DJ pa nagkakamayat tay amin, nga tumulong ti trabaho ti Apo, anyaman data addaken ka nga, inted ti Apo nga maitulong mo. So hamo ipaidam dayjay, gapulaan ta kunam, adot na itulong kon. Nakapagserbi akong tinabayag. Hamo ipaidam, DJ mabalinpay, nga aramiden iti Apo king ka, takas ko na ni Apostol Pablo, jak pa'y naragpat. Aboy ni Pastor John, mabalin na nga ipaidaman kakabsat, kat ti ko na lang ti sarili na, aghappy-happy aklatan. Anyway, nag-retire na kon. Anyway, ang church mahal ako. And they love me so much, and they are willing to support me until my dying day. And really, we are willing to support Pastor John and Mama until their dying day.
ay kat no, agrapture ti Apo kat agserserbidan to lat tapelang, kaya nasa na bati da. Amen. But we will continue to support them. But you know, mabalin na nga ipaidam kumangkat ko na okay, magamuka yun. Pero amoyo, Jake concern na, kundi di pa nakakita na vision adasir mata na ngamin. DJ siguro kurang kada tayo nga, masir mata tayo, ti kayat ti Apo ti biyag tayo. Uray detalat may yawid yung kakabsat nga, pampanunutan nyo, masir mata, no anya ti kayat ti Apo kanyat. Once nga awan ti sir matamon nga para ti ministry, once nga awan makita mon nga goal mo, nga itulong mo iti trabaho nga nangisaadan iti Apo king ka, daytat pangrugyan mon nga dete aglamiis, agsadot, agsulit, awan ng kakabsat. Iso nga, sorry to say, but I do not apologize for saying this. I mean, ti kahit kung asawan kakabsat, I say this with compassion in my heart, but I pray nga sana ma-realize natin nga no nabayag kan nga miyembro, hangka dapat nga agsadot. Kasi hangka penalpas. Masirmatam. Kaya ko na, I have not yet apprehended. Naawatan nyo kakabsat? Hindi pa tapos ang Diyos sa atin. We're not yet done. With Pastor John, 63 years old, God is not yet done. Kadagingga nga si bibiyag, ipalubos na lakit di nga masirmata na, tarigagay na lakit di nga masirmata nga makita na, ti kayat ti Apo, adu pa'y maaramid na. Kastamot kada tayo kakabsat. So, masapol, the word is sirmata. Ma-vision mo kakabsat. No anyat kayat iti Apo ken ka. Damagaman ta kaabay mo, ma-vision mo no anat kayat ti Apo ken ka. Adamala sirmatam. Dinggan nyo kakabsat. No si ka kat miyembro, ngagpulpulikaaw ti panunot mo, nga imbes nga ti masirmatam kat di kayat ti Apo nga pangusaran king ka, iday ti church nga nang isaadan na, nga magpulpulikaaw ti panunot mo, dinggam ti kunana di verse 16. Amen. Dinggam ti kunana di kakabsat. 15. Ito di verse 15. Okay? Let us therefore, as many as be perfect. Tika nasa undeta, datayo ngagtarigagay nga maananay. Okay? Hamo dapat rik na nga naananay ka No, you're not. Datayo ngagtarigagay nga maananay, kastoy kumat panunot tayo. Ket no adda sa bali nga panunot yo. Dahito di ko nagpalpalikaaw. Pulpulikaaw. Amo itag pulpulikaaw? Dete, agtay-tayap, agpaspasyar ti panunot na kakabsat. Hello? Di pa, agpaspasyar. Kat no adda sa bali, nga nakaituunan ti panunot mo, anak ko na, ti Diyos iparangarang nagangga. Kat itanga aldaw, ti aldaw nga panangiparangarang ti Apo ken ka. Kat sapay kumata agawid ka kat kunam, Apo Diyos, agyamanat, ti panangiparangarang mo kanyak, tasabsabalin ti pagturturungan ti pampanunot ko. Kat ipasirmatam manen kanyak nga ipakita, no anyat kayat mo, nga pangaramatan ti biyag ko iti ministry. Nawatan nyo kapsat? Data nga kararag, kat saan mo nga dete, gaputa imbaga kat padasak mamot nga ibaga, awan magic na dayjay. Kayat na nga sawan, at daking ka di mindset nga kaski ni Pablo, nga gaputa ti Apo kakabsat, kat nagdakkel unay ki para king kuana, his life, his heart was so thankful and dedicated to God, nga kunana, Lord, you are so good, you have blessed me, and nothing compared to Jesus Christ, so no anyat kayat mo Apo, here am I, I'm willing to do. I will fulfill your will in my life. Kat idinang rugi, ado nga churches na establish na, adot nap na panan nga lugar, and from there, kat kuna nga kasta, jak pa'y nakaragpat. Amen. Jak pa'y nga naan-anay. Adupay ti kayat ti Apo, nga ipaaramid kanya. So hamoy kumpara ta sarilim ti, sa bali nga miyembro nga, siya ka nabayaga, kung siya ka damdamong pelang, dakay mo na. No? Compare yourself to the end result. Hamukit kitan, DJ, balay mo nga,
nakaposte kan, pa-structure kan, hamoy compare ka DJ, di pa inalpas nga balay, i-compare mo ka DJ plano, kat ko na, agpisong adot na gastos ko na, amen, praise God for His provision, but this is no time to sit down and relax kasi adupay. So as a Christian, challenge kayo kakabsat. Kasi umadani anniversary tayo, no kasanot kabayag ti church tayo, kastamot ti kabayag ti daduma kada kayo. Kat dito pa nagselebrar, di ba umay ka ito aya? Umay ka ito agselebrar, haang ko mga detay, ti pa nagselebrar tayo kat kasla detay, ti pa nagkita tayo, ti bagi tayo kat, dakapilyate nga dakilan, nalpasan. Haampay nga nalpas ti Apo. Adupay nga churches, kakabsat, iti start tayo. Adupay nga communities, ti papanan tayo. Baka dakdakkel tupay nga kapilya, ti patakderan tayo, ti masangwanan. Kat no kasano nga kasta, iti direksyon, ti church tayo nga, agpay so da kapilya tayon, ngam adupay ti kayat ti Apo, si kamo ta miyembro, nga no kasanot kabayag ti church, kasta mo ti kabayag mon, kasta kumamot ti panunot mo. So ako na, if ye be otherwise minded, God shall reveal even this to you. Let us, many as be perfect, be thus minded. Ganon sana lahat tayo mag-isip. Naawatan nyo kakabsat? Apay, speaking of comparison, no makiminggelak ka dagitay babag. Amuyot babag? Babasit. Pandag. No makiminggelak ka dagiti pandag, ti feeling ko, I'm a giant. Ngam no makiminggelak ka dagiti PBA players, ti feeling ko, pandakak. Nawatan nyo? So no i-compare mo ti spiritual life mo ita kadagiti naglabas kakabsat, akat maibagam nga dakkel ti naaramidan ti apon. Nakaadayukan. Pero hanga DJ ti ibagbagan ni Pablo eh. He is taking us into consideration nga hanga DJ ti pangikomperaan. Kitaam DJ kayat pay ti apo. Kat i-compare mo, kat kunana, I have not yet apprehended. Jak pay nalpas. Adupay. So, nukas jay kakabsat, ti kaya nangasawan, agkaroon ka iti vision, mas dapat nga nagagagat tayo nga rod, iti umay nga tawen, di pa nagserbiking kuwanan. Amen? Oh. Kat kunana nga kasta, okay? Forgetting those things which are behind, lipated. Alright? So, reaching forth unto those things which are before. Now, that yung forgetting things which are behind, iintay man ijay, forgetting. Sino kada kahit man naglilipat? Good. Ada pagsayaatan at man naglilipat, adamat pagmadyan na. Ngam daytoy tinasaya at nga pananglipat. Anat lipatem, those things behind. Ano digiti those things behind kakabsat? Amo yung nagmayat ti agriminis. Amom idi, pero hanakayat ti apo nga kasta kaladjay. You just keep reminiscing. Yan ang sabi ng Bible, hindi ako. Nawatan nyo kapsat? It's good to reminisce the past, but we must leave them behind and press forward. Kaya, look ha, Thanksgiving na planon. Pero hindi nyo alam, nakaplano na rin ang next year natin. Kasi after 25, iwakas tayo today giant, nalpasen, another chapter. Forgetting those things behind. Reaching forth unto those things. And I don't care if those things are wonderful memories. They are only memories. Many of us are good in keeping memories. But they are memories. Your memories cannot give you your success in the future. They are only memories. We treasure those memories. Sabi nga nung awit, precious memories. Pero anong sabi ni Paul? Forgetting those things behind. Why? Because I will put all my effort and mind, focus, and attention to the things which are before. Kaya't nangasawan kakabsat, may sa kumaamin ti panunot ta ita.
nganuan niya iti ipasirmata ni Apo Diyos kini Pastor Provi with Pastor John as advising him nga future ti ministry amin tayo kuma isut kitaan tayo. Every one of us should look into it into consideration and ask yourself, God, Lord, how do you want me to partner with Him? How do you want me to help my pastor? Are you following? Now, those things may be great, like what I just told you. Those things may be discouraging. Mabaling nga ado, dagiti makaupay, nga paspasamak mo iti naglabas. Even that, forgetting the things behind. Intentionally, with your choice, lipatan mo tinaglabas. Leave the past behind. And learn the attitude of the Apostle Paul. Focus on the things which are before. Now, just to give you an idea, anya da nga ta dagiti mabalintay nga ragpaten. Individually as believers. Well, first of all, in application, mga kapatid, more biblical truths to learn. Adupay ti adalan tayo. Ibagam ta kaabay mo, adupay ti adalan tayo. With that in mind, kaya't kayo nga rod kakabsat nga encouragean, nga agaten kay kadi kadagiti amin agimong tayo. Awan pay iti na minsan nga gimong nga ti pa nagkasabak ket jakman lapulos nagsagana ti ibagak. Naawatan nyo kakabsat? And if I fulfill my duty as your pastor to educate you, edukaran kayo, to feed you, to address issues, current issues through the Word of God, at dati ko makakabsat nga agadal. Hantay ko mga DJ, Kristiyano nga, napuno, 5 nga notebook napuno, puro preaching notes ni pastor. There are still a lot of things to learn. Sabi ng Bible, 2 Peter 3:18, but grow in grace. Don't lose your desire to grow. Amen. Anat pagkakitaan kakabsat nga dapela desire mong grow. At least, at the Bible mo. At the notebook mo. Because you are a student and you want to learn. Number 2, more souls to reach. Sino kada kayo kakabsat? Ti maibagam nga, okay, in my entire Christian life, at nga tamot sa nga gasuton nga nairagpat ko ti Apo, itayag naman ti imanan. Naka 100 souls kayon. Come on, come on. Yeah. Eket no siyak nga takakabsat, akat ribu-ribu na. Naawatan nyo? Pero hangkukit-kitan DJ statistics laeng, something to praise God for. Nga kunak, well, inusarnak iti Apo nga, nagkaskasaba. Eket di tala MMS yung kakabsat, akat Apo, namindoak nga nag-speaken iti misa, baccalaureate, 2,525, di, 5,000 day giant. Tapos ti activity ti BYC tayo, hundreds. No, di jay tikit kita kakabsat kat i-compare ko ti sarili, kadigitay padag nga pastor agad, baling ko sitting pritin, adun tinairagpat ko. Pero I'm not looking into that. Forgetting the things behind. Tikit kita at kakabsat, adupay nga kararwa, adupay nga community, kas jay tay kumamot amin. Hantay ko makasulit ti umay maki-soul winning. Jakman amo kakabsat no apay nga, adu ti Kristiyano nga kasulit nan ti umay maki-soul winning. Amom ti soul winning kakabsat, awan expiration date na. Ano pangawag mo ngamin, DJ, no kuma agub-ubra kagat dete, ano pangawag mo, DJ, dete, nalabsamon, DJ, workable years mo? Di ag-expire di pa nagtrabaho, what do you call that? Di kontrata, yon. Ti soul winning kakabsat, awang kontrata ti Apo king ka. Haang nga ko na ti Apo king ka, okay. 10 years ka lang nga maki-soul winning. After 10 years, uri, di ka to soul winningan. Ngam amuyo kakabsat, kastansat attitude, ti ado nga members. Now, I say this kakabsat, reality.
Awan talaga kakabsat. Soul winning, to be a soul winner is not a contract. It's a lifetime commitment. Even the Lord Jesus Christ, He was dying on the cross, nag-soul winning pa. Tinaudi nga si soul win na DJ Cruz kakabsat, DJ thief on the cross, si mananakaw. Namamatay na, nag-soul winning pa. Kaya tayo, hindi mo sasabihin na, ay, nabayag nga Christian, hindi na ako magsusoul win. Haan kakabsat. Amom no apay, again, we go back to the problem. Amom no apay, si kakat kas lang dete, awanan ti arisgam nga umay maki-soul winning, awanan king ka, you know why? You are otherwise minded. Sabalin ti panunot mo. Aminam kun saan, your life will show you are now in a different mindset. Because if your mind is in alignment, kadijin pasirma tati apo king ka, nga aramida makas Kristiyano, edi hanggang ngayon dapat soul winner ka pa. Tama o hindi? Kaya mamaya pag uwi nyo, magdala kayo ng gospel tracts, ha? Mga lakay di gospel tracts. Nung na-revive kayo nga, nga, Lord, pambira, kahit man lang magbigay ng gospel tracts. Kasi duty kang Kristiyano ti ag soul winning. Sino kada kayo kakabsat, iti agaw-awis pelang ti tao nga umay makigimong. Kitak man yan tasum, agaw-awis kayo. Di kayo sa agaw-awis ang kakabsat, anak kinwayo. Yan nang ti panunot yu kakabsat. You're not doing the business of the Lord. This is the business of the Lord. Soul saving, inviting people to church, help them grow. Adupay akararwa kakabsat. So don't sit and relax in your Christian life or do not become complacent. Not complacent kakabsat. Ito masadot kan. No. Amen? Oh. Soul winning ti kabagyam, karubam, no awisen da kang agkararag, birthday, irapin mo ti ag soul winning. More opportunities, more programs and services to be a part of. More programs. Number 3, more programs. Adupay nga programa ti kaya ti apo kakabsat, nga atendaran tayo. Okay? Anak ko na di Hebrews 10, not forsaking the assembling of ourselves together. Number 4, more opportunities to partner with your pastor. Muyo, nangruna kada kayo nga young professionals. So nga young professional ka talaga nga tutugak to the duma nga your orient. Kasi no kasanuti kina alistuyo nga nakaragpat, kastamot ti ka alistuyo nga makalipat. Nagalistuyo nga naragpat, di kita nga adalyo, praise the Lord, di kita nga posisyon, kastamot ti ka alistuyo nga makalipat. Are you following? Kaya tinututukan ko pagkaminsan itong mga young professionals natin because they begin to forget no apay nga blines na kati apo, inik ka na kadata to partner with your pastor. Oh. Idi kanon Friday, Tita Elsaya, nag-testimony ni Lester, inawis na kami, ng Rabi Ikam di Balayda to celebrate ti panakapasana ti medical exam na, medical exam? Exam na iti medicine. Kasla na pa naglaboratory aya. Okay? Oh. And when we were talking, analyze kakabsat no, si magapsap matlaking kwa na digiti adal nga na isurusuro ti Biblia. Kat praise the Lord. Isot na kai-open. Kat ko na pastor, among tinapintas nga negosyo dahil dapat laboratory. Ba, limag to di panunot ko kakabsat ko naklad. Thank you for giving him that. Hanga ni Lester nga no di ka jaintad ti apo king kwa nakakabsat nga kinadoktor. Because through him, kakabsat, adu ti young people nga may encourage, nga ag-jump, mapan, iti wagon, iti medical field. Oh. So, hopefully, magkakaroon tayo ng Hosanna Laboratory. Libre senior citizen. Paunay ka nga. Pag member ka ng HBBC, discounted ka. Wala pang laboratory dito sa Bacara. Did you know that? Except munisipyo, kundi tayan BMC.
And if you have a laboratory here, you cater pasukin and vintar. Ang dami nun. We are not first and foremost after the money. We are first and foremost after the influence. Sipin mo, di ba? Kaya, sino ba sa inyo ang kukuha ng medtech dito? Wala? Awan malat mga alam medtech. Awan. Awan mga alat medtech. Di talawag, baga damayat ka agmedtech. Agmedtech kayon. Oh, sino ti mga alat pharmacy? Awan, pharmacy? Di ano, pharmacy ni... Ayun. Oh, parmasya. Amen. Magkakaroon tayo ng Hosanna Hospital. So, all of this are futuristic. Pero lahat yan konektado sa ministry ng Hosanna Bible Baptist Church. Kung nanto dagiti unbelievers, uno dagiti hunting a members kat, kukwat Hosanna deta. Kukwat Hosanna. Kasi pangalan eh. Amen? Oh, see? More programs, more opportunities to partner with your pastor, more believers to encourage, disciple, and help grow. Amoy ka, I pray nga mariing kada kayo kakabsat, deti nga concern. Umay ka makigimong, nagbayag ka nga miyembron, hindi mo maisip yung ano yung, eto nyo, believer to, i-approach ko nga, kumusta ka, Barok? Ano't nagan mo, taga-ano ka, I'm glad you're here. Nag-expire sa tida, duman kakabsat. Han nagpangpangsyonan. Are you with me? I hope nga sakbay tayo nga agawid, dakay nga miyembro, ma-realize yung kakabsat, nga ti sirmata ti apo, ti goal ti apo king ka, kastoy, okay? Di, nag-start ka nga new believer. Idi kuan, ada nang bisbisita ng follow-up king ka, nagbaptize ka, o di naging member ka ng church, amen? Di kuan, tultuloy da ka disciplean, agi-grow ka, dingding ka ti preaching, agi-grow ka, anat sumarno nga goal ti apo king ka, nga agisuro ka. Agsubli ka di cycle. Kasla biological. You started as a child, adulthood, nag-asawa ka, ano sumarno, agkaanak ka, di jay naramid daking ka di ubing ka, aramid mo ito ni di anak mo. Kasta di Christian life kakabsat, cycle. No awang king kadet ang asirmata, isot pakaalan na digiti membro nga, habang bumaybayag kakabsat, hamo maasan, uray bisita ta kaabay na di napay ammo kakabsat nga trataran. Iso deta kakabsat dete, instruction ay bagbagak itay damo agundaway. Hanyo lang urayin digiti asir, nga isudat mangipatugaw kada kayo ti abay ti bisita. Dapat adaking ka makitam ti sarilim nga, nabaybayag kan nga miyembro, amum no yan nat CR ditoy, amum no yan na ti kasano pa nagtugaw, yan na pagyanan lalaki, pagyanan babae. Sika, dapat, Lord, thank you, ada bisita, inakman approachan. Kasarsarita. Haang nga daytay, member kanti 10 years, detamot behavior mo, kasla ka mo't bisita. Naawatan nyo kakabsat? Tama o hindi? Kung tutuusin mga kapatid, marami sa inyong mga membro, ang tatagal nyo ng membro, pero para kayong mga bisita. Dakay di ma-entertain. Dakay di maipatpatugaw. Di mo pa amuno yan at dapat pagtugawam. May ka nakigimong 10 years kan, awang pa'y Bible mo. Awang pa'y notebook mo. At the Bible mo, the notebook mo, awang mo ti ballpen mo. Tepela bisita, Brad, at the ballpen mo, Brad. Tepela bisita at pagbulod ang ballpen. Amin, apay nga, dumtang ti kasta. I mean, listen, deti nga message, ni Pastor John Lakay kakabsat, hanga deti lakay nga deti negative sense, pero the Lord has given you a young pastor with such vibrance. Tapnon, DJ, haan nga deti, gaputan na bayag tayong katkala deti, kastat pakaalam ti ado nga churches America. Ag-celebrate that anniversary, 100 years anniversary celebration. Amom di kapilyada, 500, ti malao na, sang pulot adda. Amom no apay, kasi di pastor da kakabsat, awan sirmatana.
Tila takwanan, anong saklata, di gito yan, adad to yan. Ay kakabsat, hanakasta ti church tayo. Kasi aging gangahan na umay ti Apo, aging gangahan na alaan, di gito inumutibiyang nga mangidadaulo kada kayo, akat hanti agsarsarday kakabsat, nga agtrabaho kan agserbi ken kuanan. Did you realize that? Iso nga no da kay nga members nga nabaybayagan ket kasla ag-expire tarik nayo, ala tila maibagak, aguni kayong kakabsat, kararag kayo. I'm not kidding. Kasi dapat ti kararag mo ko ng Apo. No dinak maaramatan, pagawiden na kon. Ngam aging gana, nga at pangaramagang tabiyag ko, Apo. Akat, tulungan Apong agserbirin ka. Sino kada kayo timayat nga pa ikararagan kakabsan? Kasi, nandun ka na sa sinabi ni Pablo na, I have fought a good fight, nalpasen tilaban ko. I have finished my course, nalpaskot biyang ko ti kapilyata yon. I have kept the faith, nalpaskon ngayong paglaban ti pamati. Isong the departure is at hand. The time of my departure is at hand. Sino kada kayo kakabsat? Barik na yun. The time of your departure is at hand. Ni Pastor John, amang pa yung agpakpakada kakabsat. Diba? Kung nanagat, baka dito iti maudi nga panagedite, amang pa yung agpakpakada. Di mo't alam di Apo. Amoy no apay, hampay nalpas ti Apo keng kuana. Uray kasanod pa nang ibagbagam ti Apo. No permi nga ma-depress kagat ko nam, Apo, alaan na kon. Saan nakaalaan? Aging gana nga, dapanggap naging ka. Oh. Isong ako nang kumati Apo, Lord, tulungan aramatan Apo. Haman siguro nga kastidati nga karigta, haman nga kastidati nga kapigsa, pero adda mabalin nga pangusaran ti Apo keng ka. Yeah, Pastor John is not as strong as before. He's already senior citizen. Like many of our members here, haman nga kasdi kapigsa iti dati kabsat ngem adda pelang pakausaran ti Apo kada tayo. Hantay dapat pukawan deta sirmata tayo. I have not yet apprehended. This is my goal. I have not yet finished my course, forgetting those things behind, reaching forth unto those things which are before. Kita? Ti kapigsaan ti amin na ito ni Pastor John. Mariktam ka sa talaga nga. 63 ngam kala 36. Datay nga daduma, 36 ngam kala 63. Kita nyo takaabay yo, pansinin nyo. Ha? 36 years old na pela deta kabsat ngam tirikrik na nang kala 63 ag-retire din ti pa nagbiag. Are you following? Amen? So let's get excited. Whatever I have said, I did not mean nga no, datayo kat nabayagan kabsat kat kala dete ni Pastor Mut. Siyempre, agkapoy kami, nagsakit kastoy. No, I did not mean anything to hurt or harm you, but I meant only to encourage us that the journey is still long for us. Adupay ti kayat ti Apo, kakabsat nga aramidin tayo. So nga, pabaruan tayo ti excitement ko na tayo, Lord, renew my faith, renew my fire, renew my excitement. Apo, no kasanot ka excited da pastor, kas jay ti itid mong excitement kada kami, ket danggayan mi, agbuyog kami, nga agserbiking ka. Let's all stand. Lord, we don't want to be a dead church. Tay agpapatay nga church ng Apo nga. Kaladete, awanan ti goal na nga aggrow pay. Awanan panggapnan nga agbunga pay. Apo, kunam ijay saom jay Psalms, nga even in old age ko na nagat agbunga da, gaputa na imula da iti balay ti Apo. Kat da kami nagsayaat nga church ti nakaimulaan mi. Ha na perpekto, ha may claim nga dakamit kasayaatan nga church nga may bagami Apo, nagmayat iti church nga nangisa Adam kada kami. Kat Apo, saan ko mga road nga, agbalin kami nga barren, dete, hanan nga makapagbunga pay Apo. Lupes nga Kristiyano. No apay nga do kadakam ti lupes nga Kristiyano, gaputa sa balin ti ayan ti panunot mi.
Sa bali na po, and help us to humble ourselves, to admit that fact, dear God. Tapnon ti kasta amumi ti pangyaturan mi ket isublimi apo, daytoy napukaw nga ayat mi ken ka, ayat mi ti church, ayat mi ti ministry, ayat mi kadagiti kararwa, ayat mi apo kadagiti panagserbi, pasublim apo dayta nga ayat kadagami. Thank you, Lord, for giving your servant this message this morning. Kat alangarod apo, yes, thank you for all that you have done. We are so blessed, but we look forward, we press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Amen and amen.